byatumye ibyaha duharigwa ibyaha. Bibiliya ivuga neza yuko aho kera twebwe n'abantu twari twafuye n'ibyaha byacu, kandi abazi neza ijambo ry'Imana nuko abanyamahanga byari bihugu byose biri ku ruhande rw'Isirayeli, kuko Isirayeli niryo hanga ry'Imana, ariko biciye muri Kristo Yesu, biciye muri ya maraso, abantu batari kwemerwa tuca turemerwa kuba abana b'Imana. Rero ndaguteye intege wa muntu wakiriye umwami Yesu. Yesu ashimwe. Turongeye kandi kubaramusa amahoro ya Kristo Yesu aho mutuye hose. Ku mazina nitwa Elvis Ondela, juste nk'abandi umuvuga butumwa. Ndasubiye kandi kubaramutsa, turi nitekana ngere cyane byo kubatumira mu gikorane dufite kuno mwanya tugomba dusangire gato ijambo ry'Imana tutagusangira. Ngomba kuvuga ku bw'agaciro k'amaraso ya Kristo Yesu, amaraso ya Kristo Yesu. Ubundi ishengero cyangwa se abakristo b'iki gihe ikintu cishe nuko batazi uwo bakiriye cyangwa se agaciro k'amaraso ya Kristo Yesu. Tudatwaye umwanya nagomba nerekane isezerano rya kera. Isezerano rya kera kugira ngo abantu baharigwe ibyaha, ikintu cyakogwa bategezwe gutanga umwana w'umwagazi kugira ngo bashobore kubabarirwa cyangwa se ibyaha bishobore gutwikirwa, cyangwa se batanga igikoko cyari cyo cyose kubaherezi. Naho nyene Bibiliya ivuga neza yuko nibaharigwa ibyaha ariko ibyaha byabo byaratwikirwa. Ariko turabona neza yuko mu mugambi w'Imana ko ari kugira ngo umuntu asubirizwe ubusamurago cyangwa se asubizwe ku kintu cyangwa se guciyumvira Imana yari yashizeho kubw'umwana w'umuntu, kugira ngo umwana w'umuntu abeho yidegemvye. Rero uwo mugambi Imana ashoboye kushikana muri Kristo Yesu, na niyo mpamvu Bibiliya ivuga neza yuko abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. 13 aravuga yuko abo rero nibabyawe no kwifuza k'umugabo cyangwa umugore, cyangwa se nibabyawe n'amaraso, ariko babyawe n'Imana. Rero ugerageje kuraba umwandisi muri Yohana igice cya 1:13 aravuga neza yuko nibabyawe n'amaraso cyangwa se ukwifuza k'umugabo cyangwa umugore. Ibi Bibiliya ivuga hano turazi neza ko physically nuko umuntu abaho cyangwa nuko umuntu avuka, ariko ku muntu yizeye umwami Yesu acakurwa mu mugabane w'amaraso y'umwana w'umuntu. Kuko iyo turiko turavuga amaraso asanzwe tuzi, tuba turiko turavuga nature y'umuntu, ariko turabona neza yuko mu mugambi w'Imana, Imana yari mu muntu kugira ngo ase nayo, kugira ngo abeho ubuzima bw'ubumana. Egare ko igihe twacungurwa twace dukugwa mu mugabane cyangwa se twace dukugwa muri bwa buzima Adamu yashoboye kutwinjizamo igihe yakora icyaha, tuca twinjizwa muri wa mugambi w'Imana, muri cya cyumviro cy'Imana mu itanguriro. Na niyo mpamvu rero turiko turahamagara abantu kumenya neza yuko Kristo ku musaraba ntiyari mene cyangwa se ntiyari yantama mu isezerano rya kera babaga, ariko Kristo ku musaraba yari Imana nzima, kwari kugira ngo umuntu wese azomwizera biciye muri ayo maraso, biciye muri uko gucungurwa, kugira ngo dusubire muri bwa buzima Imana yaduteguriye, dusubire muri bwa buzima bwahoze mu ciyumviro cy'Imana. Haleluya. Na niyo mpamvu iyo turiko turavuga amaraso, ngerageje guhishura gato, hari ibintu bitandukanye cyane. Bibiliya ivuga neza muri Yohana igice cya 1 yuko ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Mu yandi majambo, nimba twaravyawe na Kristo, nimba twarakiriwe uwo Kristo, tugacungurwa nayo maraso, bisigura neza yuko turi hanga rikomoka mu bumana. C'est pourquoi bivuga neza yuko turi abana b'Imana. Ivya kamere,
iby'abarozi by'abakorikori ibindi je ne sais pas nta bubasha bidufiteho kuko dutwikiriwe n'amaraso ya Kristo Yesu, amaraso y'isezerano rishasha. Nimba habayeho isezerano rishasha kwa kugira ngo umwana w'umuntu asubire kandi kubaho mu cyumviro cy'Imana. Rero twarahawe icyumviro cy'Imana, turi mu cyumviro cy'Imana kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Ayo maraso ntagira agasembwa, ayo maraso je ne sais pas sinzi uko no bivuga samaraso komtera ukungene no vuga ya maraso kuko birashika umwana w'umuntu cyangwa se ivyo tuzi by'abaganga amaraso y'abantu bashobora kuyapima bagasanga umuntu ari muri uyu mugwi ariko amaraso ya Kristo sico na maraso yisangije amaraso y'agaciro kubwo ubuzima bwacu byatumye ibyaha duharigwa ibyaha. Bibiri bivuga neza yuko aho kera twebwe n'abantu twari twafuye n'ibyaha byacu kandi abazi neza ijambo ry'Imana nuko abanyamahanga byari bihugu byose biri ku ruhande rw'Isirayeli kuko Isirayeli niryo hanga ry'Imana ariko biciye muri Kristo Yesu biciye muri ya maraso abantu batari kwemerwa tuca turemerwa kuba abana b'Imana. Rero ndaguteye intege wa muntu wakiriye umwami Yesu, ayo maraso yashoboye kweza ibyaha byawe sa maraso y'umwana w'umuntu ariko na maraso Imana yashoboye gutanga nk'ishikano kugira ngo wewe ushobore kuba umeze ukomeza uno munsi. Rero twarahariwe twarasubijwe mu mugambi w'Imana na niyo mpamvu no kubwira neza yuko ivyakarande vy'imiryango n'ibindi kubw'amaraso ya Kristo Yesu yarabihinduye ubusa. Mwarahezagiwe gose. Ndashobora gutumira umuntu wese atarakira umwami Yesu kugira ngo ushobore kumwakira ushobore guharirwa nawe winjire muri uwo mugabane. Juste turashobora gusenga kugira ngo umuntu wese yatwumvise kugira ngo umuntu wese yadukurikiranye ashobore kuba muri ubwo buzima ashobore kuba muri iyo nsinzi cyangwa se ashobore gushima ku bw'ico kintu. Juste tugomba dusenge kubwo gushima kuko Kristo yadufiriye ku musaraba. Ko yatari kuba umusaraba yatari kuba maraso no musintu twari kuba tumeze uko tumeze. Data mu izina rya Yesu manugira neza turagushimiye kubw'igikorwa cyiza wakoze ku buzima bwacu aho ubuzima umwami mwiza n'umugambi Adamu yari yatakaje ariko kubw'amaraso kubwa Kristo Yesu urabidusubiza. Na niyo mpamvu mu mwanya tugushima kubwo umuntu wese mwami mwiza yashoboye gucungurwa nayo maraso. Turavuze nurakoze kuko Imana ugira neza. Icyo twizeye nuko umugambi wawe kubwo umwana w'umuntu igihe cyose ari mwiza. Amen.